даъво мекунанд. шумо мегӯед ки мазҳаб воҷиб аст. ана дар ягон далил оё омадааст ки имоми аъзам абу ҳанифа дар ҷое гуфта бошад ки тақлиди марам кунед, тақлиди ман барои шуморо воҷиб аст. оғи шарт нест ки имоми аъзам абу ҳанифа раҳимаҳуллоҳ будад. парвардигори имоми аъзам абу ҳанифа дар қуръони азимашан таъкид кардааст: фасъалу аҳла зикри ин кунтум ла таъламун. чизеро намедонӣ аз аҳли зикр, аз уламо бипурсед. дар аксари тафосири аҳли суннат вал ҷамоат шадидан омадаги таъкид аст ки мега далил бар тақлид, бар вуҷуби тақлиди ин ояти қуръон аст. о худои таоло мега имоми аъзам абу ҳанифа аҳли зикр ҳастай, аҳли зикр ҳастай. ҳамин хотир мо ба имоми аъзам абу ҳанифарам иттибоъу тақлид дорем. шарт нест ки имоми аъзам абу ҳанифа худаш бигад. пайғамбари имоми аъзам абу ҳанифа расулуллоҳ муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам таъкид кардааст. мегӯяд ва тамассаку би аҳди ибни уми абд, ба фатвову ба аҳди абдуллоҳ ибни масъуд чанг бизанед, чанг бизанед, биқапед. абдуллоҳ ибни масъуд соҳиби анами мактаби фиқҳи куфа аст. ҳамун мактабе ки дар асоси ҳамун мазҳаби имоми аъзам абу ҳанифа сарчашма гирифта пара шид, мазҳаб ба вуҷуд омад. аслан ҳамин мактаби фиқҳи абдуллоҳ ибни масъуд аст. ҳадисе ки ривоятш кардам ин андак дурусттарай. ҳазрат валлоҳу аълам ривояти ҳузайфа ибни ямон аст. мегӯяд самиъту расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллама яқул иқтаду билладайни мин баъди аби бакрин ва умар ваҳтаду биҳадyi аммор ва тамассаку би аҳди ибни уми абд. баъд аз ман шумо иқтидоу пайравӣ ба абу бакр умар кунед, аз ҳидояти аммор истифода баред ва чанг ба аҳд фатвои абдуллоҳ ибни масъуд бизанед. ҳамн фатвои абдуллоҳ ибни масъуд ин ҳамин мазҳаби имоми аъзам абу ҳанифа аст. ҳадиса имом ҳоким ривоят кардааст, тасҳиҳ кардааст ва имом заҳабӣ мувофақат мекунад қатиш дар талхисаш ки мега ин ҳадис ҳадиси саҳеҳ аст. ина марҳама ҳуҷҷат ба ин нест ки имоми аъзам бигӯяд мардум шумо пайравию мутобаати мара кунед. пайравию мутобаати уламора ҳамчун улуламр худои таоло дар қуръон фармидааст. аллоҳи зулҷалол мега аъуду биллоҳи мин ашшайтони раҷим ё айюҳа аллазина аману атиъу ллоҳа ва атиъу расула ва улил амри минкум. ай касое ки имон ба худо ва рӯзи қиёмат доред, итоат кунед худора, пайғамбари худора ва улил амр, аҳли амртура. улул амр киё ҳастанд? имом ҳоким дар алмустадрак ало саҳиҳайн аз абдуллоҳ ибни аббос ривоят мекунад, вақте ки мега ҳамин оята шарҳ медод ва улил амри минкум гуфт яъни аҳлал фиқҳи ва дин аллазина юаллимуна анноса маъония динихим яъмурунахум билмаъруф ва янҳавнахум анил мункар. яъне ҳамин улул амр аҳли фиқҳ, аҳли дин ҳастанд, касое ки ба мардум маъонии диншуна шароят таълим метаҳанд, амри ба маъруфу наҳй аз мункаршон мекунанд, ба ҳаза ҷамъ мекунанд. мега фааӯҷаба аллоҳу тоатаҳум, худованди мутаол мега тоати инҳоро воҷиб гардон, воҷиб гардон. субҳоналлоҳ, ин гапои подараво чӣ нестае ку ҳазрати имоми аъзам абу ҳанифа ҳамин китоборо барои ки навишт? аслан ҳамин усула барои ки матраҳ кардааст? барои мо шумо не? ин чӣ гуфтани гап аст ки имоми аъзам абу ҳанифа нагуфтааст ки мара тақлид кунед, пас мо бояд тақлидаш накунем? охир мо ниёзи ба тақлид дорем, ниёзи ба тақлид яъне ҳамин одамои бузург дорем, ҳамин шахсиятое ки ҳақиқатан илмшу собит аст, тақвошу собит аст, бузургишу собит аст. ба иё ки тақлид накунем, ба кӣ мекунем? агар иё ки аҳлуллоҳ набошанд, авлиёуллоҳ набошанд, кия дига аст барои худо? ба кӣ тақлид кунем? ба ҳамон одамое ки шояд ма ҳадис аст, аммо ғайри ҳамин илми ҳадис дига ҳеҷ балоро намефаҳмад, ҳатто оёти муташобиҳа намедонад ки ба мақтазои ҳис бигираш ё ба мақтазои ҳукм. ҳаминро тақлид кунем. абулфараҷ ибн ҷавзӣ худо раҳматш кунад дар ҳамин китоби талбиси иблисаш аз имом хаттобӣ ривоят мекунад. ин хаттобӣ як муҳаддиси беҳад бузурги исломӣ аст. мега яке аз машоихам мега як рӯз мега дар пешам гуфт ки ман муддати 40 сол шудааст ки рӯзи ҷумъа сар ма наметурошам, пешаи намоз сар ма наметурошам. мега гуфтам бас ба хотири чӣ? гуфт наҳо расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам анил ҳалқи қабла салоти явмал ҷумъа. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аз турошидан, ҳалқ турошидана мега турошидани сара пеш аз ҷумъа, пеш аз намоз дар рӯзи ҷумъа манъ кардагият. ба мега гуфтам ки ҳазрат ин калима ҳалқ нест, ин калима ҳилақай ё ҳалақ ҷамъи ҳалқа,
یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز جمعه از حلقه ششتن، صحبت کردن، بحث کردن نهی کرد، به خاطر اون که نماز مردم بخونن، به خاطر اون که خطبه را که گوش کردنش واجبه گوش کنن. این معنیش این نیست که فقط انا سرت نتروشی. من میگم آدمی بسیار متقی بود، با تقوا بود، خدا گفت پدر و مادر رحمت کنه، یک مشکلی سخت میگه ایمان دور کردی. اوخی در روز جمعه روز غسل، در روز جمعه که اوخی نتروشی سرت دیگه کی میتروشی؟ او در طلب مردم روز جمعه سر میتروشن کو. ایرا ببین با همیو تقلید کنی. ای پشتی همیو بریم از برای خدا. همین ده ها بار گفتم باز میگم کاری هر بزنیس خیر من گفتم گاوی نرم باید مردی کنم. همین دعوا میکنم ما همون رفتار و کردار و عبادت سلف صالح داریم. اگر می داشتم کجای گپ نبود، اما متاسفانه کلمت حق ارید بها الباطل. سخن خوبه، کلمه سلف کلمه خوبه، میگه با او باطل مقصد اراده میکنن. اینو یک زمان وهابیشو میگه از علم عقیده و علم کلام آگاهی دارن، میدونن که آخه اینجا یگان اختلاف نیست. مثلا ابو منصور ماتوریدی شارح فقه اکبر امام اعظم ابو حنیفه است، شارح عقیده امام اعظم ابو حنیفه است و بین اینا یگان اختلاف نیست. بین امام ماتوریدی و امام اعظم ابو حنیفه بر روایت 2 نفر بر روایت 3 نفر گذشته است و به همون شاگردای امام اعظم ابو حنیفه میرسه. امام ابو منصور ماتوریدی میگن شما عقیده ماتوریدی دارید، شما عقیده امام اعظم ابو حنیفه نیستید. اصلا واقعا عقیده سلف صالح، عقیده ای که امام اعظم ابو حنیفه و همین ائمه اهل سنت و جماعت در او بودن، عقیده تفویض میگنش. تفویض یعنی در آیات متشابه، در صفات خبری و متشابه خدای تعالی اینا همین تفویض به سوی خدا میکردن، به سوی خدا حوالش میکردن. الله اعلم بمراده. مقصد خدای تعالی خودش داناتره که غرض مقصد چیه. شرحش نمیدادن، تفسیرش نمیکردن. تفسیر شرح تعویل آیات متشابه بدعت میدونستن، همدیگه را از این کار منع میکردن. مو عقیده اهل تفویض، همین عقیده امام اعظم ابو حنیفه را بالای چشم سر میگذاره. عقیده اساسی ما همین است. وقتی که عقیده صف به اولویش برای خدای تعالی مکان مقرر نمیکنن که خداوند بر عرش یا در سر عرش یا فوق عرش یا برای خدای تعالی حرکت و سکون مقصد که تعیین نمیکنن. خدای تعالی را مقصد که از نگاه حسی و مقتضای حس بالا و پایان نمیفرارن. آخه همین عقیده ما است. ولی عقیده امام اعظم ابو حنیفه ما در این مستقیمه، جای شک نیست. عقیده بزرگا همین است. امام عبدالقاهر بغدادی خدا رحمت مغفرتش کنه، ولی یک کتاب داره الفرق بین الفرق، همین فرقه های اسلامی را عیالا گرفته تحلیل کرده است، تعیین کرده است، فکر عقیده‌اش را یک بیان میکنه. از حضرت علی کرم الله وجهه یک قولی را آورده است که میگه حضرت علی را وقتی سوال کردن در مسئله همین عرش، استوای عرش، گفت این الله خلق العرش اظهارا لقدرته لا مکانا لذاته. آخه خدای تعالی عرش برای اظهار قدرتش آفریده است، برای خچه مکان نکرده است که در همون مکان قرار بگیره، مثل که پادشاه در بالای تخت میشینه. خلق العرش اظهارا لقدرته لا مکانا لذاته قد کان ولا مکان و هو الان علی ما کان. خدای بزرگ بود در صورتی که نه مکان بود، نه زمان بود، نه کجا و چیها بود، نه عینه بود، هیچی نبود. و خدای بزرگ به همون که بود، به همون شکل صورت، مقصد به همون مقصد چیزی هست، یگان چی تغییر نخورده است. اگر به شرطی که عقیدهش و عقیده همین اهل تفویض باشه، جان و فدا شد. ما این قول قبول داریم. وقتی که یک مسلمان قطعی با صحبت میکنیم، اگر به شرط عقیدهش عقیده تازه و آزاده باشه، به خدا مکان تخصیص نده، به خدا همین تغییر رو، همین اشیایی را که برای جسم ها و برای مخلوقات میگن اگر قائل نباشه، ما اهل تفویضیم، ما به دل جان قبول داریم. الله اعلم بمراده. خدا خودش داناتر است که چی است چی نیست، تفسیرش نمیکنیم. اما وقتی که عقیده های مختلف پیدا شدن، گروه های گمراه پیدا شدن در عقیده مسلمان ها، وقتی که خدشه وارد کردن، مقصد گروه های باطله و زوله مثل معتزلیه پیدا شد،
мисли ина муҷассимаҳо пайдо шиданд, мушаббиҳаҳо пайдо шиданд, барои худо макон қарор доданд, худои таолоро ҷисм гуфтанд. гурӯҳҳое мисли ҷаҳмия пайдо шид, ки сифати парвардигорро таътил карданд, ёро маъаттала меган. дар ин сурат дега ба ё гуфта намешид, ки аллоҳу аъламу бимуроди. о хонободо ков мекарданд, ақидаҳои ботили хичуна дар инҷа бор мекарданд. ай ҳамин хотир аҳли санат вал ҷамоа маҷбур шиданд, ки даст ба таъвил бизананд, даст ба таъвил бизананд. ба хотири ақидаи мусалмонора поку беолоиш нигоҳ доштанд, ки мабодо худоро ба ягон махлуқ қиёс накунанд. лайса камислиҳи шайъун, мисли аллоҳ чизе нест, ки аллоҳ ба чизе қиёс карда намешавад. ай ҳамин хотир баъд мақсад, ки ин ҳамин худои таоло як неъматеро барои мусулмонҳо ҳадя кард дар шахсияти шайх абулҳасани ашъарӣ шайх абу мансури мотуридӣ. ино ҳамин имом ашъарӣ бигем шогирди мактаби имом шофиӣ аст, абу мансури мотуридӣ шогирди мактаби абу ҳанифа. байни ё ихтилоф нестай, фақат дар баробари далоили нақлӣ ино далоили мантиқиву далоили ақлирам оварданд, барои он ки тарафи муқобила мустар кунанд, барои он ки нагзоранд ки ақидаи мусулмононро ботилу вайрон кунанд. аз ҳамин хотир мақсад вақте ки бо ҳамин гурӯҳҳое ки ба худои таоло мақсад ки ташбиҳа қоил ҳастанд, худоро ҷисм мегӯянд, парвардигорро мақсад ки ҳаракату саканота нисбаташ мегӯянд, тағйира нисбаташ қоил мешаванд. вақте бо ино гап мезанем, мо албатта саъй мекунем ки ҳамин чанд ба аҳли таъвил бизанем, ба таъвилоти аҳли суннат вал ҷамоа, ба ақидаи имом абу мансури мотуридӣ. вале бибинед даъво мекунанд ҳамин гурӯҳҳои навбурмат, ки мо салафи солиҳем, ақидаи мо ақидаи салафи солиҳе, мо худоро чӣ хеле ки худаш васф кардааст ҳамон хел мешиносему қабул дорем. дар сурате ки вақте ки мепурсишу ина масалан дар бораи ҳамон иштаво алал арш вақте шуруъ мекунанд гапа, мегӯянд ғараз аз ҳамон иштаво яъне ки ало вартафаа, баланд шид, баланд шудан, як ҷиҳата қабул доранд, ҷиҳата қабул доранд. ва даъво мекунанд ки мо дар ақидаи салафи солиҳем. салафи солиҳ нисбати парвардигор ҷиҳата қабул надорад. ин ҳамин бузургтарину маъруфтарин ақида дар назди аҳли суннат вал ҷамоа ақидаи имом таҳовӣ. имом таҳовӣ худо раҳмату мағфираташ кунад, сароҳатан дар ҳамон ақидаи таҳовиш дар ҳамон китобаш овардааст, ки мега ки ана ло таҳвиҳи лҷиҳоту сит, худои таолоро ҳеҷ вақт ҷиҳатҳои шашгона иҳота намекунад. ҷиҳати шашгона кишид шимолу шарқу ғарбу ҷанубу болову поюн, чор тарафу болову поюн. вақте ки ё ҳамон мега ки ало ҳамин алора бо мега бизотиҳи ба зоташ мега баланд шид. вақте ки ҳамон улуву ба зот ки қабул кардӣ, маънуш ҳамие ки субҳана ту улуви ҳиссиро қабул дорӣ. и аллакай ақидаи ботила шид. аллакай и мақсад ки и қавли аҳли суннат вал ҷамоати аҳли тафвиз нестай, таъвили нодурусти худ чун аҷом мекунанд, ё мехоҳанд ё намехоҳанд яқинан бидонанд ки мушаббиҳан, муҷассиман, агар ба шарте ки нисбати парвардигор макона қабул дошта бошанд. агар макона қабул накунанд, фақат ҳамин ҷиҳати боло рафтани худои таолоро агар иқрор кунанд, бидуни шаку шубҳа ёро карромия мегӯянд. муҳаммад ибни каром гуфтани як шахс буд, макона намегуфтад, ки ҳамин ҷиҳати улуву ҳаракоти парвардигоро нузул ҳамин чизоро қабул дошт. ақидашу ақидаи аҳли суннат вал ҷамоа нест. ақидаи аҳли суннат вал ҷамоаро худо раҳматш кунад, имом байҳақӣ як китобе дорад, ма китоби маъруфай ал-асмоъу ва сифот. ана дар ҳамон ҷо аз суфён ибни уяйна раҳимаҳуллоҳу таоло ривоят мекунад, мега ана ҳамин суфён ибни уяйна гуфт ки мо васафа аллоҳу биҳи нафсаҳу фи китобиҳи лмубин фа қироатуҳу тафсируҳу. о чизе ки худои таоло худша васф кардааст, сифотеро ки овардааст дар оёти муташобиҳа, ҳамин тафсираш фақат қироат шад. лайса лиаҳадин ан юфассираҳу биларабияти вало билфорсия. касе ҳақ надорад ки ӯро на ба арабию на ба форсӣ тафсир кунад. иштавора тарҷума мекунанд, бача ҷиҳота нисбати парвардигор қабул доранд, баъд даъво мекунанд ки мо дар ақидаи салафи солиҳем. не дар ақидаи салафи солиҳ нестем шумо, дар ақидаи салафи солиҳ мо ҳастем, алҳамдулиллоҳ аҳли мазҳаб ҳастем. худоро шукр, мо ақидаи тафвизам қабул дорем, ақидаи таъвили аҳли суннат вал ҷамоаро таъвили саҳеҳ, ба хотири он ки дар зеҳни мардум пайдо нашава ҳамин шубуҳоту
монандиҳо ба махлуқот мо инро қабул дорем ва ҷавоби инами муонидаву ҷавоби инами эътирозгароро ба ҳамин метиҳем. худо раҳмат кунад шайх абулфараҷ ибнулҷавзиро бисёр олими бузург олими калонай як китобе дора бо номи талбиси иблис ҳамонҷо таъкид мекунад ба ҳамон хонандаҳо муроҷиат мекунад мега ваълам анна умума алмуҳаддисин ҳамалу ظاهر متعلق من صفات الله على مقتضى الحس. آگاه باش میگم آگاه باشید که همین جمهور محدثا وقتی که درباره صفات متشابهه خدا گپ میزنن همون به مقتضای حس شرحش میدن، یعنی به حسیات انا حرکات نسبت پروردگار قبول دارن، جهت نسبت خدای تعالی قبول دارن. بعد سببش میگه بعد میگه فشبهوا مادام که قبول دارن انا جهات حس و مقصد مقتضای حس اینو همون تشبیه میکنن خدای تعالی را، اینو مشابهه حساب میکنن. لأنهم لم يخالطوا الفقهاء، زیرا که اینا میگه با فقها شینخیز کم دارن، از فقها مسئله را نمیپرسن، عقل خودشون را میگیرن، میگه از فقها با اجتناب بورزند خودشون را دور میگیرن. اگر با فقها که میشیشتن فقها میفهموندن شو فیعرف حمل المتشابه على مقتضى الحكم، که حمل کردن متشابه آیات متشابه به مقتضای حکم براشون شرح توضیح میدادن. اما افسوس صد افسوس که این کارا نمیکنن. از همین خاطر وقتی که ما رو میپرسن که شما در عقیده کی هستید، در عقیده امام اعظم ابو حنیفه یا در عقیده امام ماتوریدی؟ ما الحمدلله در عقیده اهل سنت و الجماعه هستیم که عقیده اهل سنت و الجماعه همون عقیده تفویض سلف صالح در بر میگیرن که ها نقرأها و نؤمن بها ولا نفسرها، قرائتش میکنیم ایمان داریم با او اما تفسیرش نمیکنیم، در اطراف این موضوع بحث نمیکنیم. عقیده سلف صالح و عقیده تفویض همیه و هم عقیده تعویلات اهل سنت قبول داریم. این همین چیزی را که الحمدلله ابوالحسن اشعری، ابو منصور ماتوریدی برای ما و شما مطرح کرده است. برای سوالی به معنی نیست. کسی که از علم عقیده، علم کلام آگاهی و خبر داره میدونه که این سوال خودش یک سوالی به معنی است.